ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 2025 Perezida wa Repubulika Paul Kagame yashyizeho Minisitiri w'Intebe mushya. Dr Justin Nsengiyumva niwe wagizwe Minisitiri w'Intebe mushya asimbura Dr Edouard Ngirente wari umaze imyaka 8 kuri uwo mwanya. Dr Nsengiyumva washyizwe muri uyu mwanya ntabwo ari mushya muri guverinoma y'u Rwanda kubera ko yabaye umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Uburezi kugera mu mwaka wa 2008. Ubu akaba yari guverineri wungirije wa Banki Nkuru y'u Rwanda. Nyuma yo gushyirwa mu nshingano, Dr Justin Nsengiyumva yanditse ku rukuta rwe rwa X ashima Perezida wa Repubulika Paul Kagame kubw'icyizere yamugiriye akamuha inshingano nshya zo kuyobora guverinoma. Ati mbijeje kubahiriza inshingano mu mpaye no gukorera u Rwanda nciye bugufi kandi n'umuhate ngendeye ku buyobozi bwanyu n'umurongo wanyu. Ati nishimiye byimazeyo inshingano mu mpaye kandi nzakomeza gukora nshyizeho umutima kugira ngo dushyire mu bikorwa ibyihutirwa biganisha ku iterambere ry'igihugu cyacu mu budahemuka no mu mucyo. Ati nzatanga imbaraga zanjye zose kugira ngo mbafashe kugera ku cyerekezo cyiza cy'igihugu cyacu. Dr Nsengiyumva ni muntu ki? Usibye gukora mu myanya itandukanye muri guverinoma y'u Rwanda, yanakoreye guverinoma y'Ubwongereza igihe kinini. Hanyuma kuba hagiyeho Minisitiri w'Intebe mushya mu Rwanda, hagiye gukurikiraho iki? Reka tubivugeho. Dr Justin Nsengiyumva iyi nzobere mu by'ubukungu yavutse mu 1971, bivuze ko afite imyaka 54. Ni umunyarwanda ufite ubwenegihugu bw'Ubwongereza. Ku rubuga rwa internet rwa Banki Nkuru y'u Rwanda hagaragara ko ari umuyobozi ugaragaza imbaraga n'ubushobozi buhanitse wanyuze mu bunararibonye mu kazi haba mu Rwanda yakoraga no mu Bwongereza, aho yamaze igihe mbere yo kugarurwa mu Rwanda nka guverineri wungirije wa Banki Nkuru y'u Rwanda. Nk'inzobere mu by'imari, Dr Nsengiyumva yakunze gukora mu mishinga iteza imbere ubukungu burambye, gushyigikira ishoramari n'ubukungu bugera kuri bose, ndetse n'umucyo mu bijyanye n'imicungire y'imari. Mbere yo kugirwa umuyobozi wungirije wa Banki Nkuru y'u Rwanda, Dr Nsengiyumva yakoraga nk'impuguke mu by'ubukungu mu biro bishinzwe imihanda na gari ya moshi, Office of Rail and Road ORR, muri Minisiteri y'Ubwikorezi y'Ubwongereza. Muri iyo mirimo yayoboye igenamigambi n'ubushakashatsi bwagize uruhare rukomeye mu guteza imbere urwego rwa gari ya moshi. Yanabaye kandi inzobere mu by'ubukungu muri Minisiteri y'Imibereho Myiza mu Bwongereza, Department for Work and Pensions, aho yagize uruhare rukomeye mu gutegura no gushyira mu bikorwa impinduka ku nkunga zose leta y'Ubwongereza igenera abatishoboye hagamijwe gutanga serivisi inoze ku baturage. Mbere yo kwimukira mu Bwongereza, Dr Justin Nsengiyumva yabaye umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, Minicom. Yanabaye umwe mu bagize komite zafashe ibyemezo bikomeye byatumye u Rwanda rufungura amarembo rugahahirana n'ibindi bihugu, binatuma rubasha kwinjira mu miryango mpuzamahanga. Dr Nsengiyumva afite impamyabumenyi y'ikirenga mu bukungu yakuye muri kaminuza ya Leicester mu Bwongereza, aho ubushakashatsi bwe bwibanze ku ngaruka ubukungu bushingiye kuri leta bugira ku mabanki. Afite kandi impamyabumenyi ya Masters mu igenamigambi ry'ubukungu, Economic Policy and Management, yayikuye muri kaminuza ya Nairobi muri Kenya. Afite n'impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bucuruzi, yayikuye muri Catholic University of Eastern Africa muri Kenya. Byongeye, Dr Nsengiyumva yabaye umwanditsi mukuru w'ibinyamakuru by'ubukungu muri za kaminuza, ibigaragaza ubushake bwe bwo guteza imbere ubumenyi mu rwego rw'ubukungu. Ubuyobozi bwe bwarenze imbibi za leta n'amashuri kubera ko yayoboye inama z'ubutegetsi zitandukanye, ndetse yabaye umujyanama mu miryango itari ya leta mu Bwongereza. Yanabaye mu nama z'ubutegetsi za Rwandair, ikigo cy'imisoro n'amahoro n'ikigo cy'igihugu cyari gishinzwe guteza imbere ishoramari RIEPA, ndetse n'ahandi. Bigenda bite iyo Minisitiri w'Intebe ahinduwe mu Rwanda? Iki ni ikibazo twabajije Senateur Evode Uwizeyimana, impuguke mu mategeko. Bivuze yuko guverinoma igomba kongera gushyirwaho, nicyo biba bivuze kuko iba ivuyeho. Ni ukuvuga ngo Minisitiri w'Intebe nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga mwabivuze ashyirwaho kandi akavanwa ku mirimo na Perezida wa Repubulika biteganywa n'itegeko nshinga mu ngingo y'116. Ibyo rero biba bivuze yuko abandi bagize guverinoma nk'uko itegeko nshinga ribiteganya, Minisitiri w'Intebe birumvikana akimara nyuma yo gushyirwaho abagomba kurahira mbere yo gutangira imirimo ye, hanyuma Perezida wa Repubulika agashyiraho abandi bagize guverinoma amaze kugisha inama uwo Minisitiri w'Intebe. Hanyuma rero abagize guverinoma bandi nabo bakongera guhita barahira
kabone n'ubwo bamwe mu bagize guverinoma baba bose cyangwa bamwe na bamwe bagaruka muri iyo guverinoma iba ari guverinoma nshya. ubwo niba mbyumvise neza ubwo nicyo gikurikiraho igihita gikurikiraho ako kanya ni ukurahira kwa minisitiri w'intebe mbere y'uko hajyaho guverinoma nshya. Yego, minisitiri w'intebe arabanza akarahira hanyuma akagira iyo statut de premier ministre, donc akagira kuko itegeko nshinga rivuga ko gushyiraho abandi bagize guverinoma no kuvuga abaminisitiri, abanyamabanga ba leta ndetse n'abandi, kuko buriya muri guverinoma habamo habamo minisitiri w'intebe, abaminisitiri, abanyamabanga ba leta ndetse n'abandi bagize guverinoma bashobora kugenwa na nyakubahwa perezida wa repubulika ariko badafite ayo mazina. ngira ngo urugero nabaha rwa hafi mu bihe bitandukanye nk'umuyobozi w'ikigo nka RDB yagiye aba cabinet member ariko atitwa minisitiri cyangwa umunyamabanga wa leta. So perezida wa repubulika rero itegeko nshinga mu bubasha bwo kuba hari n'abandi bantu yashyira muri guverinoma ariko batitwa abaminisitiri cyangwa abanyamabanga ba leta. Aba rero bose mbere yo kubashyiraho perezida wa repubulika agisha inama minisitiri w'intebe. Kugira ngo amugishe inama rero agomba kuba yamaze kurahira. ubundi musobanura mute minisitiri w'intebe mu miyoborere n'imitegekere y'igihugu mushingiye ku bubasha n'inshingano ze nk'uko ziteganywa mu itegeko nshinga rya repubulika y'u Rwanda? Ubundi habaho ubwoko bwinshi bw'ubutegetsi mu bihugu bitandukanye. Twebwe buriya habaho ubwoko butatu. Hariho ububasha, hariho ubutegetsi bita ubutegetsi bwa perezida, mu zindi ndimi babyita ngo ni regime presidentielle cyangwa se presidentialisme. Hanyuma hakabamo ibyo bita ubutegetsi twita ngo ni ubw'imberabyombi cyangwa se semi presidentielle. Hari n'ababyita ngo ni hybride ariko semi presidentielle nibwo twebwe dufite mu Rwanda. Hakaba n'ubundi rero bushingira ku nteko ishinga amategeko, ibyo bita za regime parlementaire. Ariko ubu butegetsi dufite ikiburanga nuko baravuga ngo ni ubutegetsi bufata impu zombi kuko buba bufite bimwe mu biranga za regime presidentielle nko kuba perezida wa repubulika atorwa n'abaturage bose, ibyo bita suffrage universel direct mu zindi ndimi. Hanyuma akagira ububasha bwinshi ariko akagira na minisitiri w'intebe, ariko hakaba ikintu nakwita nka balance hagati ya guverinoma ndetse n'inteko ishinga amategeko, kubera yuko munareba mu itegeko nshinga ryacu bavuga yuko inteko ishinga amategeko baravuga ngo guverinoma ibazwa ibyo ikora na perezida wa repubulika n'inteko ishinga amategeko. Ibyo rero biba bivuze yuko ni hahandi muri iyi regime haba hari ububasha guverinoma, ni ukuvuga ngo perezida afite ku nteko ishinga amategeko ndetse n'inteko ishinga amategeko ikaba hari ububasha ifite kuri guverinoma, nko muri bya bindi bita kugenzura ibikorwa bya guverinoma. Buriya inteko ishinga amategeko ibishobora kweguza abagize guverinoma, ariko na perezida wa repubulika agira ububasha bwo kuba ashobora kuba yasesa inteko ishinga amategeko. Ariko ibyo ngibyo muri za regime presidentielle ntabwo bibamo, kubera yuko habaho ibyo bita itandukanya bubasha mu buryo bwuzuye cyangwa se separation de pouvoir, ibyo bita ngo ziri rigide. Ariko hano habaho imikoranire hagati y'izo nzego. Rero muri semi presidentielle cyangwa mu butegetsi bufata impu zombi, perezida hari ububasha asangira n'abaminisitiri, ariko nanone nk'uko mubibona ibijyanye na accountability cyangwa kubazwa ibyo ukora, ibyo guverinoma ikora ibibazwa na perezida wa repubulika kimwe no kubibazwa n'inteko ishinga amategeko. So ni ukuvuga ko rero ahangaha ku bubasha bwa minisitiri w'intebe ubundi ubwo bubasha buteganywa mu ngingo y'119. Ibintu byose mu itegeko nshinga ryacu biba biteganyijwe. Bavuga ko minisitiri w'intebe nyine ayobora imikorere ya guverinoma, ni ukuvuga ngo niwe ushinzwe umuhuzabikorwa w'ibikorwa byose bya guverinoma, niwe utegura gahunda ya guverinoma. Hanyuma ikindi giteganyijwe n'itegeko nshinga nuko akimara kurahira agomba gushyikiriza inteko ishinga amategeko gahunda ye bitarenze iminsi 30 kuva atangiye imirimo ye.
ni ukuvuga ngo agena inshingano z'abaminisitiri, ni ukuvuga z'abaminisitiri, abanyamabanga ba leta n'abandi bagize guverinoma. Niwe buriho uhamagaza inama y'abaminisitiri akayishyiraho n'urutonde rw'ibizasuzumwa, ndetse itegeko nshinga rimuha n'ububasha bwo kuyobora iyo nama. Ariko bakavuga ko iyo perezida wa repubulika yitabiriye iyo nama, iyo yayijemo, ari we uyiyobora. Hari n'akandi kazagira ko gushyira amakono, ibyo bita gushyira imikono y'ingereka muzabona amategeko menshi ariho n'umukono wa minisitiri w'intebe. Bavuga ko ashyira umukono w'ingereka ku mategeko ndetse n'amateka amwe n'amwe. Ni ukuvuga ko rero aha nicyo ibyo nabyo birateganyijwe n'itegeko nshinga, aho bavuga ko minisitiri w'intebe ashyira umukono w'ingereka ku mategeko yemejwe n'inteko ishinga amategeko teka ndetse n'amateka ya perezida wa repubulika. So urebye rero ibikorwa, ni umuhuzabikorwa w'ibikorwa bya guverinoma. Minisitiri w'intebe nawe agira ububasha, ariko ububasha bwinshi bugerwa na perezida wa repubulika. Hari ubwo bahuriyeho, hari ubwo perezida wa repubulika yisangije, ariko ibi biba bivuze yuko ugiye mu igereranya za systeme zindi zitwa parlementaire, n'ahantu inteko ishinga amategeko iba ifite imbaraga ziruta za guverinoma. Ariko muri ubu butegetsi bwo mu Rwanda usanga hari ikintu nakwita nka equilibre cyangwa balance. Iyi regime yacu birebye wasanga isa niyo mu Bufaransa, isa niyo mu Burusiya, isa niyo muri Portugal, ariko kiriya bita regime presidentielle nakubwiye wakibona nko muri Amerika, aho buriya ntabwo inteko ishinga amategeko yacu ishobora kweguza abagize guverinoma, kimwe n'uko perezida nta bubasha agira bwo kuba yasesa inteko ishinga amategeko. So ngira ngo ni icyo kinyuranyo. Twebwe ubutegetsi bwacu burebye busa n'ubwo mu Bufaransa, buba bufite perezida wa repubulika ufite ububasha bwinshi, ariko kagira na minisitiri w'intebe uyobora, twakwita nk'umuhuzabikorwa w'ibikorwa bya guverinoma. Ariko bombi rero iyo bateranye, guverinoma na perezida wa repubulika nibo bagira ibyo bita ubutegetsi nyubahiriza tegeko. Honorable Uwizeyimana Evode, reka tubashimire. Murakoze cyane. Asimbuye undi munyabigwi Dr Edouard Ngirente winjiye muri guverinoma y'u Rwanda mu 2017 avuye muri banki y'isi. Dr Ngirente yazanye umwihariko mu miyoborere ya guverinoma, aho igihe cye ahanini cyaranzwe no kubaka ibikorwa remezo byinshi haba mu byaro no mu mijyi, kandi biri ku rwego mpuzamahanga. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yongeye kugirira Dr Ngirente icyizere, amugira minisitiri w'intebe wa guverinoma nshya. Dr Ngirente ashimirwa kandi ko muri guverinoma ye hashyizwe imbere kubazwa inshingano bidasanzwe ku bagize guverinoma, ndetse abitwaye nabi bagahita bakurwa mu myanya kandi bikamenyeshwa abaturage. Guverinoma ya Dr Ngirente yatangiranye minisiteri 20, ariko asoje igizwe na minisiteri 21. Minisiteri ebyiri zakuweho, hashingwa imwe. Hakuweho minisiteri y'ubutaka n'amashyamba na minisiteri y'ishoramari rya leta, hashingwa minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu, ndetse hagarurwaho minisiteri y'umutekano. Dr Ngirente Edouard yavukiye ahitwa Mbirima na Matovu mu kagari ka Mbirima mu murenge wa Coko ho mu karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru mu 1973. Amashuri abanza yize mu ishuri ribanza ryo ku Rwahi, ayisumbuye ayakomereza muri Groupe Scolaire de la Salle aho ari Byumba. Yize ubukungu muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda. Ni umwe mu babaye abanyeshuri bayo ba mbere nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Arangije amasomo yakomeje gukora muri agronomy mu yahoze ari Kaminuza Nkuru y'u Rwanda i Butare aho yanigishaga. Icyo gihe yari n'umukozi wa kaminuza mu mushinga wari ushinzwe ibijyanye no kugenzura izamuka ry'ibiciro ku masoko. Afite impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu ibarurisha mibare n'ibijyanye n'imari yakuye muri Université Catholique de Louvain yo mu Bubiligi. Yabaye umuyobozi w'igenamigambi muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi mbere yo kugirwa umujyanama mu by'ubukungu muri iyo minisiteri. Maze inama y'abaminisitiri yateranye ku itariki ya 30 y'ukwa gatatu mu 2011 muri village Urugwiro, iyobowe na perezida wa repubulika, imwemerera guhagarika akazi mu gihe kitazwi. Dr Ngirente kuva mu 2014 yabaye umujyanama w'umuyobozi mukuru wa banki y'isi i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
mu 2016 yabaye umujyanama mukuru mu by'ubukungu mu buyobozi bukuru bwa banki y'isi uhagarariye ibihugu 22 birimo n'u Rwanda. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yashyizeho minisitiri w'intebe mushya ariwe Dr Justin Nsengiyumva asimbura Dr Ngirente Edouard wari umaze imyaka 8 kuri uwo mwanya. Ni impinduka zahise zituma guverinoma ya Dr Ngirente iseswa nk'uko itegeko nshinga ribiteganya, bivuze ko hategerejwe urutonde rushya rw'abagize guverinoma ya Dr Nsengiyumva, kimwe nuko ashobora kugumishaho benshi mu baminisitiri bari basanzwe. Mu gihe hagitegerejwe urutonde rushya rw'abaminisitiri bazaba bagize iyi guverinoma, reka dusubize amaso inyuma ku burambe bw'abaminisitiri muri guverinoma mu myaka 31 ishize u Rwanda rubohowe. Aha turibanda cyane ku baminisitiri bagize amahirwe yo kuba muri guverinoma igihe kinini kurusha abandi. Turahera ku barushije abandi kuramba muri guverinoma. Ku mwanya wa mbere mu baminisitiri babaye muri guverinoma bakarusha abandi uburambe mu myaka 31 ishize hari Dr Vincent Biruta. Uyu munsi ni minisitiri w'umutekano mu gihugu. Ni umwe mu bantu bamaze igihe kinini muri guverinoma y'u Rwanda. Bwa mbere Dr Biruta yinjiye muri guverinoma mu 1997 ubwo u Rwanda rwari rumaze imyaka 3 rubohowe. Yongera kuyijyamo mu 2011 kugeza ubu. Afite imyaka 67 y'amavuko. Akaba inzobere mu buvuzi. Yabaye minisitiri w'ubuzima kuva mu 1997 kugera mu 1999. Nyuma yabaye minisitiri w'imirimo ya leta, ubwikorezi n'itumanaho kuva mu 1999 kugera mu 2000. Mu mwaka wa 2000 yavuye muri guverinoma ajya kuba perezida w'inteko ishinga amategeko kugera mu mwaka wa 2003 avamo aba perezida wa Sena hagati y'umwaka wa 2003 n'2011. Guverinoma yongeye kuyigarukamo nka minisitiri w'uburezi mu 2011 kugera mu 2014. Yakomeje kuba minisitiri muri ministeri zitandukanye nk'ibidukikije, ububanyi n'amahanga na minisiteri y'umutekano ari mu ubu. Numwe mu baminisitiri babashije kunyura muri ministeri zitandukanye. Ufashe imyaka 3 Dr Biruta yabaye muri guverinoma mbere y'umwaka wa 2000 ukongeraho 14 amaze muri guverinoma nyuma y'umwaka wa 2011 bimushyira ku mwanya wa mbere mu barambye muri guverinoma. Uwa kabiri mu barambye muri guverinoma ni Protais Musoni. Yinjiye muri guverinoma mu mwaka wa 1999 yinjira ari umunyamabanga mukuru muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu. Mu 2002 yabaye umunyamabanga wa leta ushinzwe imiyoborere myiza muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu, maze kuva mu 2004 kugera mu 2009 aba minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu. Guhera mu 2009 Bwana Musoni yabaye minisitiri ushinzwe imirimo y'inama y'abaminisitiri kugera mu kwa gatanu mu 2013. Yavuye muri guverinoma amazemo imyaka 14. Ubu ni umuyobozi w'umuryango uharanira kwigira kwa Afrika, Pan African Movement, ishami ry'u Rwanda. Uwa gatatu ni Musoni James. Ni umwe mu banyarwanda babaye igihe kinini muri guverinoma. Ni inzobere mu by'ubucuruzi n'imari. Yinjiye muri guverinoma mu 2005 ahera ku kuba umunyamabanga wa leta ushinzwe guteza imbere inganda. Nyuma yaje kuba minisitiri w'imari n'igenamigambi, avamo aba minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu. Mu 2014 yagizwe minisitiri w'ibikorwa remezo. Mu 2018 ava muri guverinoma yaramazemo imyaka 13. Ubu ni ambasaderi w'u Rwanda muri Zimbabwe. Uwa kane ni Anastase Murekezi. Yinjiye muri guverinoma mu 2004 yinjira ari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubucuruzi n'inganda. Yabaye minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo, avaho aba minisitiri w'intebe mu 2014. Itariki ya 23 y'ukwezi kwa karindwi Murekezi yagiriweho minisitiri w'intebe, ni nayo Dr Justin Nsengiyumva yabereyeho minisitiri w'intebe. Murekezi yavuye muri guverinoma mu 2017 ayimazemo imyaka 13. Uwa gatanu ni Bernard Makuza. Afite imyaka 63 y'amavuko. Ni umunyapolitike wabaye minisitiri w'intebe guhera mu kwa gatatu mu 2000 kugera mu kwa 10 mu 2011. Niwe munyarwanda wamaze igihe kinini ku mwanya wa minisitiri w'intebe kubera ko yamazeho imyaka 11. Uyu mufana wa Mukura n'umukino w'amagare yavuye muri guverinoma ajya kuyobora Sena, avamo ajya mu kiruhuko kubera ko ntabwo aheruka kugaragara mu bikorwa bya politike. Uwa gatandatu wamaze igihe kinini muri guverinoma ni Marcel Gatsinzi. Nyakwigendera General Gatsinzi Marcel yinjiye muri guverinoma mu mwaka wa 2000 ari minisitiri w'ingabo. Ni umwanya yamazeho igihe kinini kubera ko yavuyeho mu 2010.
akavaho agirwa minisitiri ushinzwe impunzi n'imicungire y'ibiza. Yavuye muri guverinoma mu 2013 amazemo imyaka 11. Yitabye Imana mu kwezi kwa gatatu mu 2023. Uwa karindwi ni Protais Mitali. Mitali nundi muntu wamaze igihe kinini muri guverinoma y'u Rwanda kubera ko yayigiyemo mu 2003 ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Yaje kuba umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubucuruzi, avaho aba minisitiri w'urubyiruko kugera mu 2014 ubwo yavaga muri guverinoma. Mitali yavuye muri guverinoma amazemo imyaka 11. Ubu abarizwa mu buhungiro. Undi ni Sheikh Musa Fazil Harerimana. Musa Fazil ni umwe mu bantu barambye muri guverinoma y'u Rwanda. Yagiyemo mu 2006 ayivamo mu 2016, bivuze ko yaramaze imyaka 10 ayoboye Minisiteri y'Umutekano. Ubwo yavaga muri guverinoma mu 2016, iyo ministeri nayo yahise ivaho, ariko nyuma y'imyaka 3 iza gusubizwaho. Ubu Fazil ni umudepite mu nteko ishinga amategeko, akaba yibereye na vice president. Uwa munani ni Louise Mushikiwabo. Madame Mushikiwabo ni umwe mu bagore bubatse izina muri politike y'u Rwanda. Yinjiye muri guverinoma mu mwaka wa 2008 ari minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru. Nyuma y'umwaka umwe uwo mwanya yavuyeho agirwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Mu kwa 10 mu 2018 Mushikiwabo yatorewe kuyobora umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Ava muri guverinoma amazemo imyaka 10. Undi ni General James Kabarebe. General Kabarebe w'imyaka 66 yinjiye muri guverinoma mu mwaka wa 2010. Ayivamo mu kwakira mu 2018. Yavuye muri guverinoma amazemo imyaka 8, yongera kugarukamo mu kwezi kwa 9 mu 2023. Muri make nawe guverinoma ayimazemo hafi imyaka 10. Mu bandi bamaze igihe kinini muri guverinoma ntabwo wakwibagirwa Dr Edouard Ngirente, wabaye minisitiri w'intebe kuva mu 2017 kugera muri uyu mwaka wa 2025. Abandi ni Christophe Bazivamo uri mu baministre bamaze igihe kinini muri guverinoma y'u Rwanda. Yagiyemo mu 2003 ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, ayivamo mu 2011 ari minisitiri w'amashyamba na mine. Ubu ni ambasaderi w'u Rwanda muri Nigeria. Aba rero nibo baministre barushije abandi kuramba muri guverinoma y'u Rwanda. Kubirebana na minisitiri w'intebe mushya, inkuru ikinyamakuru igihe.com cyanditse ivuga ko minisitiri w'intebe mushya Dr Justin Nsengiyumva ari minisitiri w'intebe wa karindwi kuva mu 1994 nyuma ya Faustin Twagiramungu, Pierre Celestin Rwigema, Bernard Makuza, Pierre Damien Habumuremyi, Anastase Murekezi na Dr Edouard Ngirente asimbuye wari muri izi nshingano kuva mu 2017. Yaraminuje cyane kuko afite impamyabumenyi y'ikirenga mu by'ubukungu yakuye muri kaminuza ya Leicester kuva mu 2011 kugera mu 2015. Ubwo yigaga amasomo amuhesha impamyabumenyi y'ikirenga muri iyi kaminuza yo mu Bwongereza, yafashaga abarimu b'iyi kaminuza mu nshingano zitandukanye zirimo no kwigisha. Afite ubunararibonye mu kuyobora imishinga ikomeye yaba iya leta n'itari iya leta. Mbere y'uko ahabwa inshingano muri Banki Nkuru y'u Rwanda, Dr Nsengiyumva yari impuguke mu by'ubukungu mu biro bya guverinoma y'Ubwongereza bishinzwe kugenzura za gari ya moshi n'imihanda kuva mu 2016. Ni urwego yatanzemo umusanzu ukomeye cyane kubera ko yagize uruhare mu mishinga y'ubushakashatsi yateje imbere urwego rw'ubwikorezi bwifashisha gari ya moshi mu Bwongereza. Ari mu bantu bagize uruhare rukomeye mu guteza imbere Network Rail, ikigo cya guverinoma y'Ubwongereza giteza imbere ibikorwa remezo bya gari ya moshi. Yanagize uruhare mu guteza imbere politiki ijyanye n'uburyo ibigo bifite za gari ya moshi mu Bwongereza byakwishyuzwa ikiguzi cy'ibikorwa remezo zikoresha, ndetse yahagarariye Ubwongereza mu mahuriro akomeye arimo na Independent Regulators Group. Independent Regulators Group ni ihuriro ry'ibigo byo mu Burayi bigenzura imirimo ijyanye n'ubwikorezi bwa gari ya moshi. Ryashinzwe mu kwa 6 mu 2011. Dr Nsengiyumva yakoze muri guverinoma y'Ubwongereza mu ishami rishinzwe guteza imbere umurimo n'ibijyanye na pension nk'umukozi ushinzwe ubukungu. Ni imirimo yakoze kuva mu kwa 4 mu 2015 kugera mu kwa 3 mu 2016. Icyo gihe yagize uruhare mu mavugurura ajyanye no kubumbira hamwe ibigenerwa abakozi bigashyirwa mu kintu kimwe, ibyatumye gahunda igenda neza kurushaho. Yabaye umwe mu bagize ubuyobozi bw'ishuri ryisumbuye rya All Hallows RC High School ry'i Salford mu Bwongereza. Kuva mu kwa 6 mu 2009 kugera mu kwa 12 mu 2013
yari umuyobozi ushinzwe guteza imbere ubushakashatsi na politike muri Refugee Action. Ni umuryango w'abagiraneza wo mu Bwongereza ufasha mu guteza imbere impunzi n'abimukira, washinzwe mu 1981. Yabaye n'umwe mu bagize inama y'ubutegetsi y'umuryango w'abagiraneza ufasha impunzi wa Greater Manchester Immigration Aid Unit. Yabaye umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Uburezi kuva mu kwa gatatu mu 2008 kugera mu kwa 11 muri uwo mwaka wa 2008. Icyo gihe yagize uruhare mu guteza imbere uburezi, anafasha u Rwanda kuva muri gahunda yo kwiga mu Gifaransa rujya mu Cyongereza. Yabaye umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda kuva mu kwa gatandatu mu 2005 kugera mu kwa gatatu mu 2008. Icyo gihe yagize uruhare mu bufatanye bw'u Rwanda n'umuryango mpuzamahanga w'ubucuruzi n'indi nk'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, COMESA n'izindi nshingano. Ni umuhanga mu by'ubukungu kubera ko ubwo yari mu cyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye n'ayo masomo, yabaye mu cyiciro cy'abagize amanota ya mbere. Icyo gihe yigaga muri kaminuza ya Nairobi muri Kenya, ndetse anagira ayo manota ya mbere ubwo yari asoje amasomo y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bucuruzi. Yigaga muri Catholic University of Eastern Africa yo muri Kenya. Dr. Nsengiyumva kandi yafashije mu gukosora ibitabo bitandukanye bijyanye n'ubukungu, agamije guteza imbere ubukungu no gufasha ababwiga. Uretse imiryango yo mu Bwongereza yabereye umuyobozi, yanabaye imwe mu bagize inama z'ubutegetsi mu bigo birimo Rwandair Express, ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro n'ibindi. Mu buryo bw'impurirane, uyu minisitiri w'intebe yashyizweho kuri itariki ya 23 y'ukwa karindwi mu 2025, mu gihe mu myaka 11 ishize nabwo ku itariki nk'iyi ya 23 y'ukwa karindwi neza aribwo hashyizweho minisitiri w'intebe mushya. Nibwo Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagize Anastase Murekezi wari minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo, minisitiri w'intebe w'u Rwanda, asimbura kuri uwo mwanya Dr. Pierre Damien Habumuremyi. Uwo yari asimbuye yari amaze iminsi 1020, ni ukuvuga imyaka 2, amezi 9 n'iminsi 16 kuri uwo mwanya, kubera ko yari yarahawe inshingano ku itariki ya karindwi y'ukwa 10 mu 2011. Itariki n'ukwezi Murekezi yahereweho inshingano ihura neza niyo Dr. Nsengiyumva yazihereweho, kuko bomba ari ya 23 y'ukwa karindwi. Ikinyamakuru igihe.com cyanditse ko bishoboka ko iba ari uguhurirana gusa bisanzwe, kuko ku bandi bagize guverinoma bitari byarigeze bibaho.